Mkachre Ogyaba yentie nmana de ento aso. Sister say Ogyaba ne yire kro nto perfume man da. Just me rest do sika sam se aje obaye Jimmy papa. No sofu nso ye wudini papa. Sofu we wudini dwamambofo wudini Akromfour tutubotom. Nsore ma hiafo no ene wagege wo musika na odi top perfume mama efa wo mo rof. Nsore ma hiafo ne go. Ube kom na sore honom no. Obi ni baby kurada de wadi awuo onya so wagege wo musika de top perfume ehwam maako nsia e de amoba na yire kura se wonto obi ma ne da na me pesa oti asese oye sofo na wo yire e de honhom padi wachi na ayi wadwen so bebility na wani mpegu ase wo soro cho na nyame beto ama wo o Yesu dream wa winim so obi kuno akotena ho nya kokodro gira puppet tonyom na yire nso nim hwe na waba betu sika gu so eyo so tonyom ti wawie eyo so wo tonyom ti wawie adoma chede amfa yen ko heaven she na utimi ye nyame dwuma tonyom preach ye de opede a sanka nyame skriso wo obewie no kanyam som kra nya den ena bonsam na soma oba ne ba bia obowa na kono na tete no na kono ena agege na dada no nyankopon wanya kuaba o kai professor wo se wudi me ho few a me nso medu ho few ya na em se mudi awurade ho few ena bonsam ena de o kono na sewmu adoma chade na akono na kataso bon na ya to dwese ya sila anu omudi wo machi Stella obi ye program no akwai scan ododi anyame mame kan asem bi nkyerɛ wo ɔse awurade ɔnso obi hwɛ sɛ wo so obi hwɛ a na kono na agege na dada no na kono Right, eti Asamoah ye mami kan sɛ awurade so ɔnso obi hwɛ to obɛkan na hɔ na mi kai sɛ na Akromfour ya so da na Asamoah yi no de du mre bi no na ai awurade dawa na sawre so nyame dawa na empacho sa anyum no kai na awurade abusia sa anyum no kai edo nyame dawa na sawre enyo mo an ka kire ana me bodam se nyame nso mo hwe de a se ne modika preach ya ma won ma je di se dabre nyame so mo hwe o ase nyame eheda so wo so mo ahwe eti ye nuanom nko na ye bone a eye nyame ne ma ne baaye ala ya kia yi na ho ahwan afi na wokam se nyame nso nipa ahwe da na Asamoah also ottoman Ogyaba enso wonum a di deception preaching di matempa no mami we ontimi get away from that dan Asamoah di kumasi asafo awurade emane wo promo an widim sabre no na skirt jean skirt o imagine skirt na basopa ne manu kokejeti akoyi ni benda boutique na wo mo de twamu a eja wadwo mami we obepro widim hey we that time we Morgan dan Asamoah Morgan kwase ewu a evangelist udro wo manu ya o hey wo manu ya sabre mo anam wo kuma se mon ka me why dan Asamoah VIP station don't try we oba don't try mention we nkutwam obepro video obetete wonam hey enne dan Asamoah pro Ogyaba redeem the double standard enne dan Asamoah pro Ogyaba redeem because day uja different level Friday Mr. Sabran pa ukotwamu asafo na mami we hu obey say you know also what you got to see temptation looks for negative result but at least but the test looks for positive results. I mean that's it, fantastic. Mr. Sabran won udru but ono so em so udru no so awu Morgan so awu eti aka wono ne akwase awu a no wo ma no ya would do your mistake nyame be kum nyame dia fibroid beto yem watade e show no obi kura show
Hey, ene de dana Asamoah say nyame nso nipa hwe. Ohun say ye kan mo say ya bonsamfo. Nyame no ogyan no obeso wahwe. Eye wo ne ye no attitude. Wan kasa wo intentions ene ebu for. Eye ade a wo pese wo ye. Ene nyame ne so nipa hwe. Ena Professor Kofia ayimoso to nwom. So nyame do wa no so hwe enwum we mu nyina na ye confused songs. Professor, with all due respect. We mu nyina mo de dada Ghana for no. Ejo nyame do wa no so hwe. Also what in your giant of a sorry say. It's a manipa be hiding behind this deception. Ebi no Ogyaba mo ne Ogyaba what once was say Mario my minyan tabo miss me nipa yes. Afina mo kam. Unya wonhwe. Ye kan mo se yenye. Yes, shadow mo se so ka sa anwon. Ai omubusa bre no Professor Abraham mo Kofi Abraham mo ene wo mo SDF wo ne sa ahinsa gospel band. Wom tutu nwum bi ena bo Mark Abraham so do ho ba jim wom tutu nwum te se de ase Ghana kura be bobo ene yeda so tie for the last 30 years ne yete ya no mo confusing ni pa ne sa Kofi papa ne friend say ba ko no wu ye no o se bonsu ba ko bi wono so wu hwan o se bonsu yeah omo po trumpet ne yi huna Ghana fo yi e di fear to nipa no so aso ma ye boni bi anyame be ku won me wotra si ni nyina bi o me hu ni nyina de course huna Ghana fo isa moga so ko moga kekam but ne moga saso ni akosie wu a na akoda ne akosie wu a on akosie wanse mu a wodi so on ye sama hu ni nsemu yes nana man ko ofa so mani mo enyuma mututu e de ya de ne si ase Ghana bebopo ase bibini nko ana heaven no ebonsam gye no ene mu ye na ase bibi de rapture na de ahye ni patrim na o ma me ani abre na wo mu tagigim krai ena rapture besi ena asase ni bebopo se kete esoro be nantite we ene kosi sai ni etia no o mu twa se the last 40 years ni esia no ni esia ne eturumutufo adwo ma na boso wo mu kra na etu nsoma asore ahiafo no no ne etia dana Asamoah ene ugina se nyame nso di panhwe enso emaye bebre nu se nyame ne so no kra hwe oba bi kra kwatwempra wo se nyame ne so na hwe bonsam na ye muntete ye ne munkyerɛkyerɛ ntia munkyerɛkyerɛ ne ma nipa ne dwene se wo ye bone kra wo nye responsible onso Ogyaba fi so wo nye responsible Ogyaba onso ofili so wo ye big onso ke ka fo kyerɛ wo me mo ni video kra wa emi tai be ma wakodi me magro na apaja kan wano tuma ne kyese wo ye matured your friend emotional intelligence akodi nse hu apaja because ye yitimi ware bebre mode mu Kristo semba ye na mo se afede bemba ko baba ko yate afede muntimi ntena na mo famba ye chisa na mo sisi ma no obi asoma sef konsa ko sheburo ni kratase obi asoma mi hu obi a wakwaji mra bi agina no osa abusu ana hu ye mahi o so fi say bro ni mra no ntimi ni so enfa osa nkosha ase enne asofo ne Kristofo 99% wode ne sakwa kwahye bro ni krata ase o say one wife one man o wi an osa fa oba na chi na fi say papa I don't support this nonsense eye no ye one fa ne sakwa kwahye krata ase a tie oba no ma na ya we say wo ya santene wo ye akani obetima ware bebre wo ntimi an wo ja no okọ we say a principle de tena we say oh de miche black so anodin o na mo say nipa ya dwene ma bifo yi mo say ya dwe sa de sa no nyame do wa no so hwe nyame so hwe na be o ye de wo so ya hwe o kwan be so e di abrabo ne aba o be so ya hwe chesa wo dwene ya ho a wo nti ase ya ka mrs se kra to da no ma bra so fo asem kan fi say ase nipa no they deserve what they are getting. The people of Ghana deserve what they are getting. It is Kofi Mark Abraham. So when we say okay, obey. And you want to ni hunu and na omo ni komo to ana so yemi e ma so omo sheki gidigidi ase bibi be si asa de chekro da won sorry hunu mai sa omo we ese omo nyina ayemre omo we ade akra no ye ka bibia mo se yenye Yes, you are not yay.
ye no mutia wo ni ye beka no eno an ewo bibia no ebesi di Dana Asamoah no wono woye hypocrite. Dana Asamoah ni ye nyaatwemni ba onka no kore because atro di kire Ghana fo enne hwe wo so wo sile queen enne de wo hunu se oba address ye nti maami Dana ese da bia wo be preacher pa Ghana fo ma achewo because wo saso no minim se emma wo mo mas abrabo ase no ebi ni Dana Asamoah wase ma bebre abrabo emma bebre dress kama be shia mema sa bre no ka omo ko manim maami mama ni bebre ye tete kwafo ma maami onya akoda wo ena me dia ma ware Yesu wo ware Yesu sese nenye wa na wo ko ka Bible ni se munwuna mun shampo nsha asase tempo anu anwea na ho na enko wo na wo tena se wo dia wo so nware ana wo nware kwa so awoy mo bi wi ko no bi wi na no ewo so wo se buei eno so abuei de bibi abone bibi ni nkwa ne ba wiase waye bone e de bone na bibi fo aye America fo to bombu kuni pa omunye bone wo mu kuro koso China fo yi wo mu de niam basa so wo mu kuro koso e de bone no nipa tuntum aye e de bone no nipa tuntum ba wiase waye mo hu na enu anam dodo eti Dana Asamoah no wenne Ogyaba no wo twabo no but wo Dana Asamoah wo ye corporate so wo no wo ye corporate so wo nyetre ne ni say Ogyaba ne yire kronto perfume man da just me wese do zika sam se je obey Jimmy papa no sofu nsu ye wudini papa sofu we ye wudini dwamanbofo wudini Akromfour tutubotom nsore ma hiafo no ene wagege wo musika no de top perfume mama efa wo mo rof nsore ma hiafo ne go ubekom na sore honom no obi ni ba bi kurada de wadi awuo onya so wagege wo musika dia top perfume e hwam maku nsia e dia mo ba onso Akromfour ye wudi ni nyina onso onho ne de na me wo life bi onho ya na me mpese metwetwe ma ho sa me wo sa life no na onse okọ internet no so a bo hu wa hyehye moku bi na wa dress hu bi wo de nam ho sa ma min onso was Ogyaba ne de Ogyaba ye Akromfour wo ye tutuboto bi ni ye wudi ni onse yi kwapia na aboa ye nyankere wo nyi ache a koto ne bodwe ye nfa ne nsija so anyway where to a wise enough Ogyaba no so sa abaye se wo wasem di masa Ogyaba kuro ya ti hai Ogyaba nkasa na odi better opade efe but Ogyaba who ex girlfriend or Holland ni be any girl minimum no yeah and say me dey compare Cassie na me dey compare wo yure ni some girls bi mu an say oh yeah Marco Polo eno kure pa so ni patuntum ni sika ase nyame adome no eno kure it seems say anytime I say bibini oni sika ana ontimi enjoy wiase a wo se otwamu akọ bibini nya sika no hu se asase wesuwa na ene dia nto de hwe se omo sa especially sorry for no oye okwa aso no gospel musicians no se o to ne first enwom na nkoyi a maminka asem weyi hwe se o to ne enwom o sha se atwa abon na nkoyi a won se omo kotwa nwom no we kura ase na wakoye se na wahihye ntare fi bi na washa ase Radia na wayi mi afri amnamo ena Radia no me dagatam no wayi mi afrim na wabo banchi apesi ti bajo ti analysis na me no ye no pa na wabo bia banchi apesi ana wafuo no aso ja obuchi aso ena Radia wayi mi afrim o se no okọ hin na Radia yi no se no da hin o me de mi kra de minim ena Radia wayi mi afrim amnem abusia kontonchi bia na minamu o ene dia Awurade agim to bo say ho na no ma reverse no ahye white na fe wo gira kumasi kejeti ana adum no wo gina da obi dan nkofo omo ye scam so omo ye scam es ba omo the videos na scam ye nuanom no Mrs. Abdul me kai say early 2000 na mo radio so Fox FM of years one thing that time I was the only young person I mean asofo they can kai for ni asofo the boy in 2010 of years one thing yes we free na offer baby obi a nyame fa okransie yi for years one thing Fox FM me no mo the boy ni enye no na me no nkofo ye di o me say 2010 Fox FM mo go be so kofi apia baby obi am chia mo say yawo no ma ye en Awurade asiesie me onso mo di cash asie wo kwa akura so wakotwa mama my mama Esther mo so mama Esther mo
Eradia Jimio, Wajimio, dear Wajimina, Wajimia, one walk cancer, no walk cancer. It was a mammy to not doing us as a Obia Casano. It won't born you no, I was a double one chapis, you know, Tim Rabimu. To go as a video, no more reverse quickly near Pejano. I've read the Yamia Jim, where you mere Frabusian Contontiemo. What my bed dinner be porno so, a dear people, Uber cement ground to be that, before Besso. Cement ground to be that. Eh? Cement ground to be that. Now, on my reverse video, no quickly, near Nabejina Santas, Obifia was in the bear, what it be at 20 years, Nancy Fino, no more high, no more trekking Ghana phone, Okokano Mobia, South Gospel musicians, no. Now, my more wine, no, if it was a white, and Onyami any Monyama dead, yo. Shamina me and I mean some for tabi, a brabono born is saying, I won't say the fatadibi. Okokano Wolf was born is saying. Na obi wo se to nuane te ho a na ye psyche na drink kakranka to odwen se obi na ye no odwen se obi na ye no when ye art aye the manipulative ni pa adwen ukoka ta sa abre no ye koka no omo se ye abonsanfo enne omo ye sa me nipa ni nyina hwe de omo ye omo adwen no mo the videos nketenkete sa no mo se nipa na adwen utimi twa video wa kura se eti e basa obi otie kura se kura nim se nyame akese no obi owo afu bi amu eno ni nyina aka bi na ma akuayo eje nsamu no gospel musicians ni bebre sa so called gospel musicians no wo mo bonnwum na wo mo ye na te se de obi tie kura se wo ye hia ni afedu obi a dwane kokrum ene se hwe enkran ne kuma se na choki no enso ga wo talent ene afu obi a wo ne de ye wi ane ye kra China fu aduane synthetic rice ne ye no yedie I was it they are just automatic Christian. Yes. No, but I say life here 2 hours. We say a movie. Sound life no. Say life no. We say 2 hours. This is very bad. And these are manipulating tactics on what they are high no. Oko kan on bofu. Ayi papa bi. Your friend say kra. Ya sapon. Ya sapon ni nyombi. Ototo awre ho nyom saa abne nyina ya bambu ya me pese me kan nyom bia no oto ya sapon won kra so ote ase won awo ayi abawa mere bibi abawa no ma me back no abon abawa mere nyame wo ngu na mo keke kan saa we nyina hu na hwe nim e to akusi sei me pese me kan nyom bi pa nyom ba ko bi wo mo to ne mai no wa was ase obi kura su ase no ya ba wa mere na o mo sa de ye movie kura wo say this is abu so mo su nyina o na nkofo wo mo ye kama de wo mo ye kama pa this is serious me say na no akwa no kura yes wo ye sa Yesu movie no kura me de ne ba ha o em say me de ne ba ha akwa na da no yes wo on the translate sa Yesu content da mo no Oda me ba me kwa hwe na ba oda me ba oya no ma omo de dada omo sa o enna agya no no amemrem omo ke kansam ya ne enuan ma ye confuse no mu me se na no akoya wo yes ade me ko hu ni ba bi o me hu ni ba bi pa sa papa na wo yes a translation no ese se ye chen ne ye bono ma pa omo confuse nipa ne too much me se waye lucky se wayira pa me se nano me hunu ba bia wo ena me ko hu se no na se what o yes adwuma no ma we pa wa skip me see am ye na me kai se ma we na mre bi odi se adwuma no se na me di video na ta hakona ba bi o na me de na te pa o de mensuru me de ya me kwa kunya ba ehye de ya me nya ba de ya mekwa ko husa man wo ye na wo kan se de Yesu a wo kasa na wo maame mu bufa so na wo maame mu o mu bufa so o maame mu bufa so so ni nyina ka ho bi e na ma nipa ni nyina ya dwene nyina ye de ayi guy pa mi hunu ha papa bi so na translate Yesu kasa no na afi nipa fi afi se enokre eso enya nokre so o de me ba Ogyaba wabo tedua wa yade so nsa girl no yes why ni no minim no pa but asem ni nyina ne se enkosi da ben na bibini beti sensem bi se nye hu bi kasi
I'm so sorry for whatever happened to you. Ogyaba nkasa no odi better. Opadi efe. But Ogyaba who ex-girlfriend or Holland, be any girl, minimum no. Yeah, and so me didn't compare Cassie. Now me didn't compare where you really some girls be more. I don't say yes, Ogyaba, what boat you why you had here. So I'm say girl no. Ah, yes, why you minimum no pa. But I sending you an say. Eh, enkosi da ben. Na bibini beti sense mi senye hu bi. Cassie, I'm so sorry for whatever happened to you. So when you say no you battle, but me dofo. What's my work kind dear? Omo so no. It's good. I'm my voice out. My pains be free. But me dofo, and can make a choice and fire home. You won't be more fire because the time none will my BJ now will ride your job crazy, no. You enjoyed. Na me ni hobby, no be any hobby. Aha, what a tobo. I'm saying, I knew cry my cabacco. Oh, how ni say na uzi. Wa mani ni say na uzi. Mi di you are. Enana. Why you din unzemina nyamini mo esanyumono. Hey, na womu. Hey, womu sanyu womu di confuse womu. Hey. Ena wow ni say na uzi. Wa mani ni say na uzi. Bibi you ana. Na. Mayedi mi zemina nyamini onim dia nyamini mu nsembia wo plan if you fail to plan you fail to achieve. Nyami bia ni mu nsembia. Nyami be ni dia nsem. If you fail to plan you fail to achieve. Nyami bia ante what wo hu wasembia tie miami ho. Eni kosi sai. Sa anwom no. Ai, no mo to sa anti Salome. Na o maame mo agieginam en nyami be ye di nyami be ye sa na yete ya no. Ah. I can't know back my maybe no so bow of home the confuse man. And I'm yammy, mamma Esther. Was say, Chichirino, Chichirino, mammy, Chichirino, daddy Jesus, Chichirino, mammy, Chichiri said, I bought that dear no mammy, Chichirino, we. Sign women, a harping, eh? Won't you say Tabene, more than him? Say, Chichirino. Mamma, me with it. Mamma, so mamma, no, Mamma Esther. Hey, Chichirino, na Obakonom de Bokutia. Hey, now mammy for the new Bokutia. Chichirino, hey, Chichirino, mammy, Chichirino, hey, Chichirino, wine. Eh, Mamma Esther, Mamma, with me, mammy fire cacra. Some women in an animal, they are having. Aye. Chichiri said about that dear no mammy, Chichiri no baby Jesus, Chichiri no mammy, one chichiri wine, into much chichiri and then Satan, one answer away. On say a story. Say Chichiri Satan said as well. Mama has to sign over 20 years or 30 years cry. Eh? Satan you want to walk or ya chichiri in there. And you've been Ogyaba worry guessing. Eh? So we are the question some. Oh, well, hard. And the Jerry are not then. Sani mani nyina enemre enwoba ma obi mfa sanwem na bua bam ba bam. Ah. Anya ma nyina na satidi pa nkora na dwene down no. Yeah, we ka say just a music keke. Eh? O chichiri say Satan chichiri no. Na ma me ya bonyu we na wo de asaji age hu din nyina, eh? Ya chichiri no mami, on chichiri Satan. This is serious. Ah. Black so ano di me so to be tenase dwene ye nkrofo no sa ti obi na di bibia ye ya na religion de e was mo ya mo nhwem ye koka obi a mo ka se bia na wo de wonyi hwe ni jack ya nhwem kakra ye nhwem anti abase ya sofo no base ya wonim se enye bibia Ogyaba nye bibia wonye woni hwe ba wo de na dwen wonim se enipa ne ye taba so ti ase Ogyaba wonim se the church members ye taba onim say church members ne enipa na e call omo ne say hwan afo omo yetaba eni tro omo yem sa no na nyame nipa anoden Ucha se wo che wo bobre no na me bisa wo kasi
Any dear Kwanso. Nanka Ogyaba ma wo kipu akra no. E no ma wo ye the second wife. And Kababa wants to be some way actually, Yana. We are not interested. The time that you were enjoying, you didn't invite us. You didn't tell us. We wasn't there. And we are not interested. Some of us, because you chose him. Why so worry? And you were willing to be his second wife. That was a choice. My dear, I'm not happy the other year on me, but why were you forcing me? As an hour for so, I didn't know you for so. You knew, say, oh, you're and what catch you see, so money be more high or be my person no better champion, a bomb person no better now. A simple thing, understand. And Tafia over catch us off from 14 years, 15 years, no, we don't care. And this is not news. That time, no one come and buy and take action. Now, we can disgrace. Oh, you are disgracing your own self, Cassie. I really love you. You are such a beautiful. Right. Enti, everyone say ya, man in happy Pia on his own when you must woman tabano. Now, there, Shadia wa how video have it or the Shadia. Chese some wow, some sa chese. What could be new one? Tiase, Shaman, you don't go out and a yabo madi out here. And you didn't want to be as some. Adia, you so travel. Head one more church. Hey. Yes, one more year, so travel, whatever had it. And they won't qua. Atricia. It's young for your shower team. The shower team. My diso empty, and my own fan and the one qua. My push so empty, and my woman. My disappointment to be Engira, our woman abrabum. My promise and film be Engira, our woman abrabum. Yeah, yesterday said 2025. My name is Afia. You couldn't get Afia and my woman. What now? Tell you what you do. Dodona jina ekwa obi kunu pa wo mo kopo obi kunu na agi o. You see, as a year before no jagi before timu ebebre timu osum pa o. Akromfour we egu me se ma we dodona kopo obi kunu na akwaje no. Ah. Wo akwaje obi kunu ntine ni abre ko woro ko dware nsuo. O akwaje obi kunu ene wo mani abre mo gina ho no. Sadia so travel. Na wono no maame no we yes wono ni o wanya adwuma hwe he do gina church hwe yeah wono no yes de ula maame yes wo so wo aduru bia eh ne kuro we kura anto mo frɛ hefa hwe do church ye wo de hwade we nyina anti we sa kro we I mean just say wo bre wo si nipa na sa o wo de hwe the number of ma ya paki wo mugu wo de hwe hwe ma wa paki wo mugu hwe we just say wo dwene ho a wo ntiase bibinia yesunsum sam sa so just enhu de wo pa kire o bibinia yesunsum sam sa o na mema wrogro mafusu ayi wo mafu de twetwe hwe na wo nyina kire say me ko yesu travel na dia kura nti ho apa nti abusu nti ho apa na di bibia ye me nti ase o e dia no obi dia ye obi ase dia ye ho sa no ye ko yesu travel no obi na nya adwuma ye wanya ho adwuma ye hwe wo de hwe comedy bia wo ye no wo de hwade mo hwe comedy bia de say yenu bia twa asem wo say sa freedom of religion on worship no I mean a madness manipa no bibia abodam by force o
We do about church, we do not church pass and say, we do not church as we say, me quay so travel, what me were through Bina, we. Let me church, we. And me quay so travel. When you may you. One when young way you may, or quite a consultation online, or register online. Oh, now me don't want, you know, before no crown. E didn't hear penny we are say, e dear, any brand one. Because Emma Bebre kwa ani yesika ni brefu wo kopo bi kuna kwa gini sika to odwe nsaye no kre wo kwa obeje say we koye so travel he no mo chechre ye bibi for de me de yenuanu bi no niam ekoso na nyo wodwene ho a wonte ase say me yes so travel also anya adwuma ye na wo mu brin wo hye ma ne saa o eti wo no oba we onam e de ne kuta no ono wo bibi ode ma wo de no kura no hero mo chechre we woman mufie na eja asem na esi o we wujire kan wo eja asem na esi ufie mu chese munya ahotoda wo fi se onipa no lady no no akofa China for toy ya hye niti na wo di hunahunam wo no amu ni fie problem kon solve we sa oba ya wo no eye na wo no na wabe wo mi fie problem ko aboko ankrema we ya don che be before there yawo dwene ho a wonte ase so dwene ho a wonte ase o ukoso a o register o register na watu asika so travel na no ba ku so me hu no TikTok wo yes wo no so ye dey mystic witch ono so ye dey so travel register 1,500 3,000 hwan na before we kura eno tira me say no hu Ghana ni mo boss awo me dey ka no kura na cho wo dey wo ba bia ye hu Ghana ni bia mobo wo munya mo boss awo obi on to be 1,000 2,000 on ko register say okoye so travel we mu ye nkofo awo mo ye kan wa ko kan ma say okukun wa mo na akọrọ no na akohyehe yapempa mi sambo to wa hye no we yiri ni o girlfriend ni a condemn for nko a na me koye so travel wo travel akokro be so o travel na woni Mark Zuckerberg akofa bibi dia free space abre ye ya na ase de yi ana yadwen na brofo na say no wo mo travel no mo be bibi ana so mo be ye dey say so travel tese wonti honhom sam ko a bibi ni de tese no bia ye duru se wo ye honhom sam ana de ache honhom bibia e honhom sam ko ana ekunye eto da wuja wo mo enye yi esese ye keka bi kire wo mo brain wo hye nipa no dodo oba ye wo no gina wani mo wo ye sa no ni fie problem kon solve wi obia nya kwan kakra be no obre wo hye Ghana fo me de me dwene ho amenti ase eta ko ka freedom of religion, freedom of worship. Edi akrani me say one day when I become a leader in Ghana e wura the greater parliament be dwini pa ko gu amrem enipa no be bre ase ye problem bi do mo ko gu na ye ho to ye edi akra no religious madness abodam sem or religion musa chase un se akom adwuma no eno mo pese mo ya no polish no na akom no se no akom no kra no enfanshin bi o se say akom enfanshin eye just practices keke wo amana nanom ahin fie keke wo enfanshin bi o enne na enim die o also mo pese mo brand akom no in different level because ya nanom ka wakasa bi se akom te kwa na aka ntwa ho tio obia na komte kwa de aka yi ntwa ho ntwa ho ne ya adwen keke ukono obi twa no ho ahwini mo tie ne ye okase ye nana no wagimi ho omunu minansa pa omo se wo akom ne te kwa aka ntwa ho di o twa no ho nyina ya azan se be ye obeche wadwen ukono konfo o twa no gege hwinim wo boa eye adwuma hyehye eye adwuma ukono konfo o twa no gidigidi wo boa
me say keys tie de make catch wo de opa gina wo din obo so ne chairman e o man fella wo na bu se na adwene ye adwuma o man fella etimi nya smart SAS smart enne no akom ne sa nema na we tradition mo abeye traditional practices keke hwi ni what means solve problem bia anuntina boys no person mo brand no mo defy a way to be a scammers mo de yes scam person mo de yes scam it wo nyina won say we nyina akom tatis na o akom no traditional so called ayina no mo ye no akom tate we hwi ni wo oni hwi ode ma obaji usika kwa obaji usika kwa afina wo kem bo so mo de akotrent no mo kun nti I mean a word to a wise enough too much enkoye so travel sua nyansa oba wo ya ba ya na opekuna siesie ho yi padwuma kakraye di omu ano no aba yo a padwuma kakraye na ba ma hu wo so abu enfa liability nkoto ba ma so first na no ba betime liability enne oba wo ya liability ba ma be obebo obi ni wagya ho akomi ka no kra na akere wo wo de opentie enne oba wo pese wo ba ma nware wa siesie ho yi sua fiade ye padwuma kakra sa ye wanu wo be hia be ma na ware wo betimi na akobelde enko na enko yesa wo kopeso travel no wo sikani bi ehye sikafu wo mani atekora che mo ahiafo woni ma me ka kire wo anti rose me chapa fosia me chapa no din I was say all in the name of freedom of religion and fooling low-minded people wo yo ba tie de ye kanon enkoye so travel ena me kohwehwem se me oboafo ni babia oboafo ne ohunam sie se de approach se do be sie ohun obi do sabe ye adwuma bibi kakra na be ma ba ohun so ohukra se wo fo so kakra me ka kire wo odie dinsemu obi ana me ka wo ma me ni ho betufo ba so she ena media ntino ye kan free dinsemu why odie dinsemu boys no be ball to say football no total spa Ubewie no beko so travel ema egu ebebre no be 30 something o ma dinsemu early 20s no anti 30 something no okoye so travel okohwehwem so bi na eye no ne boafo firi he wate boga bi nka ye boga bi oti America mutiri so boga fo no why wild kra chem wo de fadi agro bogas no why wild bogas na ye wild papa wo de nkopa adwuma kakra nye ne tena se na yi wadwen say wo twen wade ya wakoji nkun bi sra wanim ena no konfu agrada yi say opese ope favor betonkun 300 500,000 na fa sra wanim obenya boafo na wa wunyimi ya agrada pa utimisa usama agrada bu utimisa ma konfu agrada timisa bu a eye jimi asem bia no betimi ade akrokro wo eye jimi asem bia no betimi ade akrokro it is pure foolishness. Sauti utinasema agrada sa bebu biu. I mean stupidity in the highest level. Pure. This is very bad. Anyone kwa atwesia. Isia fa isia wo dimu. Isia wo dimu. Ma diso enti ema wo mfana ne wo kwa. Ma fuhia sie diso enti ema wo ma. Ma disappointment bi engira ewa wo ma abrabo. My promise and film be engira ewa wo ma abrabo. Ya yesre se 2025. Wanenye afia yen kurimbi afi ema wo ma. Fa kwatiti bo wo ma buti. Na ohwe ono akofa enwira fita na wanwene na ntwie se eko tiri na wanwene atum na eko no kura yawe nenam ti o eko no so na ntwie kura obi di abon kwan yawe ni ti aya dono no akogina se o bibi o mo hu brade ti bon koso ni Jimmy brade ni aduru akwa bo se Yesu baya no wosa yade bia bi na Jimmy de wantimi ansa Jimmy de Yesu wantimi ansa ai Jimmy de Yesu antimi ansa sa na ya no mo keka onyam na meka so na ntweri ti kura ye de abon kwan no ono no akofa na ntwie ti no wa drondro na ugina ho ye se ayi ade ahwe na ntwie ti we enyina we the investment why o nyina kura 2,000 cedis o as what we do on 10,000 20,000 wa drondro symbols we mu symbols no hwe ni mo ya santi Akromfour symbols o ginyame hwe ni mo owo posro owo sefie owo atwede ewa hwe ni mo hwe nim ya adwuma hyehye tie de ye ka no ya keys no mo boti amo
Obey, wo pa won shame physical, wo be dwane akoda. Hwi ni wo. Je be kan nyansa sema mana pe bia afa. So, hwi nim ada na mode mana dwene di agro sa no. Amanfo yere mo, we wo kware oba we, e ma egu ko ware bia wo problem. Ai, wo problem. Wo kware ma we bi, me se wo be hu ne ma akra mo anu mawu. We mo. Ah. Anyway, a word to a wise is enough. And today I can say, oh, bibi ni unye obi abone. Unye obi abone wo bia, ye kasa obi abone America for na abone, unye abone. America for bone o ma ye monka ho. Ti de America no. Bone America for aye onka ho. So ho. Nti ukodi di akire obenya problem. Hwe ba akoso ni ti ha se wo di ti ha. Arehu sem bi kra mpo esa wo mu ni se. Erade ma me hu ni se. Hairdressers for be before mu kunu echi. Okay. Abwani control my due to the son say. So what you was adding in no trial was so power what for swenya. While upa ware wa ma upe we no opese o ye no ye titru pan so ogu ani mase. Okay. O ma ufa ukuneti wo ho na ye wo so oni be ma bi nkoda oni be ma bi nkoda. Inte hairdressers for be before mu kuneti. Enyo ono a ye spirit ni na control no. Nti Awurade se ye mfa sa akwanya we so kan kire wo se odo. Jaye dwuma na wo ye no. Na pay dwuma foforo na ye obi be bisa say na we so enye dwuma adenti na me Bible say nsa enye dwuma mani nidi na so Bible say ye wade nyina ho kwan na monye ni nyina ne fata ye onu na wo ka enu nti na wode sister ne de ne ye example ma me say wo jaye dwuma na say be ye obeka say de dwuma na me ye no odi first first bedsheet o se won twa bill na won ton se wo jaye na wo bisa Awurade me nye de na me didi a mi jibi se ora Yesu Kristo ankasa be kire wadwuma wo be sempo wan kire wo mpo na ye pure water na wo di be si wutire so sa wo ton wa Awurade be man hyira abem ya abusiafo amoye ho hwe oman no problem no president bi antimi solve o hwe oman no ye problem no president bi antimi solve o wo de munim se de pa na dwese aye ho wo so wo ye headers akra jai na kudi ko trans na twen Yesu obekire de obeye this spirit be hairdressing Ghana for those in school benya ban adwuma ye on adwen woni tirim so we wonu wo yare o enipa no wadwem yade but wo de ka kire obi se koja wadwuma mental illness o mental illness depression anxiety I mean, people suffer from schizophrenia. Almost how you did be a friend or he be cry. Brofun was higher the anymore. We don't feel higher the anything. And I got a phone, baby. A can one visa double. You're right. Cancer, papa be dementia. Baby suffer from dementia. Early stages. No, the ayom. We hairdresser spirit be at him. Spirit hairdresser. Ubi no dress ubi ti. Hey! When we Akromfour, one more man mo. Na one more brainwash the pan. So him. What if any dimina nidi? What problem we are some of the quankafo? Oba we are some kujan wankafo. Into yes, sir. And my baby began your friend man. If he say, on him some whom be chasing, Bibiaso yeno. Bibianyeno. This is very bad. Okay, we be what does yet about where American say we so I'm no GD no na GD. Mo say o man nipa we nyese o man as o mo GD. Yes. Almost say o man nipa ni na. So o ye hairdresser jai. Na nya ine kokotwen Yesu animunyam ayi konfo no kra wose wadi aduru tie ha se wodi tie ono wose wa be no tie ha ya wi ano tie konfo eti no Mommy address the phone. I'm so the wallet in your man. Welcome of a mood here, furniture. Already crow.
a whole overhaul on Akromfour pada say o mo de ne phone kra ko wo so afere obodua wo ba say yure fi emotia na brama say waja motia no odi da no Akromfour koda ne boy ho emotia na body mafia Akromfour koda ne boy ho na emotia na body mafia ye kromu e krobi ni muni pani Mommy, address the other phone. I'm the wallet in your man. What from my performance, I say,